Početkom 70-ih slovenački arhitekta Edvard Ramnikar projektuje luksuzni hotel. Njegova vizija bila je namenjena Budvi i biseru crnogorskog primorja. Kaskadne terase, beton i opeka, peštačka planina nad morem. Projekat propada 1972. Investitor ne može da prati ambiciju. Međutim, dizajn ne nestaje. Kroz diplomatske kanale pokreta nesvrstanih, dizajn putuje u Bagdad. Forma koja je trebala da simboliše crnogorske planine, u Bagdadu postaje moderni zigurat. Referenca na Vavilonske vrtove. Iako je crnogorski konzorcijum Lovćen Inženjering bio zadužen za projektovanje, hotel Vavilon na kraju je gradila grčka firma Eliniki Tehniki. Naši menadžeri previše su se oslonili na prijateljstvo sa Iračanima, precenili ponudu i izgubili ugovor, pa su Grci prosto preuzeli jugoslovenske nacrte. Interijer je uredila indijska arhitekta Sunita Koli. Upravljanje je dato indijskom luksuznom lancu Oberoi, zahvaljujući vezama Indire Gandhi i Sadama Huseina. Dok čovek koji je sve ovo zamišljao, Edvard Ramnikar, nikada uživo nije video završen hotel.